say, ọmọ jáde. Yeah, yeah.
I want to show. I brought to go baby, baby, now my want to show. But I'm going to do this. I'll buy you a fine, I'll buy you a nice. Somebody I would tell what you know, much. Now the 20 years now, the car to our man. They will see me serving, but I'll go. I tell you, I do not free go. What tell you, man? Why do you go? What tell you, man? Yeah, come. I wish I would tell you. If you're my son, I'm zero. I wish I was zero. God bless you, zero. Makwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pan say ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che say nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu say ye kuma ase say ye nkran. De friend no door to door ebi say o kra 20 feet ana say 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pan no na che say ye ne hwehwehwe mreso. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de fa 7 to 10 days. And I feel so say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot ama ye yi every honum so e de abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese okrade ba no ye beji e de ababe gu ama na afi ye di free ho ababe drew omami ho e de ama wa asumdue mu a unya ha obia na asem da sese KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni first time awoko anase empo no ota akọ hono nenso ko bia woni ye ontanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anasa woni ye nkasa ye fawo e de wakɔ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou hono amadwadifo place a convenience efie no woni padodo a efa ne senti no e first come first serve basis se o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa wo airport na afi se o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no bekɔ na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba ku bio no se oba AB Logistica ye free no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo from especially with your services a yes render aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkoma ye numbers anegu tele no so no obetumi afa na wo ne ye di nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama Poku One TV.